guddina jiruuf jireenya rabbiin akka isin qunnamu rabbiirraa isinii kadhadhaa gaa hujitti wajji seennee hujirraa hujitti wajji jirraa tattaaffiin teessan bu'aa buusuu eegaltee jirti wanni isin gargaarsaaf kennitan bakka abbaa kennameef san bira dhaqaa jira isinilleen akka hordofaa jirtanillee quba qabaa miidiyaarra gaa isinumaa jira waan nuti asii goonu hunda ni beeytan bakka kalee oolles gartan bakka har'aa obboleeyyan keenya oolan hunoo xarafa hawwii guddinaa odaa bultuum tattaaffii kanarratti hawaasni keenya gareedha wal hiree wal qoodee duulli kun bobba'ee jira aanaan amma allakkaawe kun burqaa dhintuu odaa bultuum hawwii guddinaa aanaaleen amma allakkaawaa jiru kun godina harargee dhihaati jechuudha waan hin qaceellotti isinii ibsu harargee dhihaa jechuu hogga miidiyaa irratti gartan na duraan baaraginaa nama tokko habaara guutu nama kana keessa jira saboo harargee dhihaa malee waan biroon dubbatanii hajuus hawaaji'us numa jira ilmi namaa kun qaceellotti waa isinii ibsuu fedha waan bareedaa dalaydaa jirtan akkan balleeysineen barbaada nuti silaa akka hawaasatti anifaan waan ganda lakkaa'uu fi naannoo lakkaa'urraa dhalootumaan irraa guddadhe bakka kanan jirru nuti bakka kanaame bakka hawaasa keenyaa jirra jechuudha hoggaa ramaddiin tun taasifamtu harargee dhihaatis aanaan filamee harargee bahaatis aanaan filamee gursum fadis mayyuu mulluqee ilaa qumbii ga'utti aanaaleen kun filamee ramaddiin taasifame namni harargee dhihaa deemus ramadame harargee bahaa deemus ramadame ajanyi bakka takkaa kenname nuti akka tasaa ta'ee warri amma bobbaane kun waan makiinaa fi zeetas ta'ee daakuus ta'ee waan itti haajamnu adaamarraa arganne rabbiin nu gargaaree teenya waliin nu qindooyte warri harargee bahatti ramadamee bakki isaan irraa meeshaa ajajan shaashamannee ture namuugaa nama adda addaa ture dubbii keeysan beeku edaanuu makiinan dafanii akka namni fedhutti hin argamtu odoo ficalleen meeshalleen jiraatte makiinan akka barbaadanitti hin argamtu isaan daakuu kintaala 1,000 ol bakka sanii hoggaa argatan achumarraa fe'anna jedhanii namtichaa wajji wal tahanii makiinaa hogga barbaadu seenan makiinaa dhaban sababaa sanii baay'ilamni silaa guyyaa alhadaa guyyuma tokkotti harargee bahaa fi dhihallee qoonna jennee niyyanne sun tasaabii 6 yoo xiqqaate makiinaa wal harkisu san 6tu harargee bahatti ramadamee sababaa geejjibaatiin boodanurraa aane jechuudha akkasii hubadhaa qaceellotti duuba ammallee kun hanga amma ga'utti akka gaariitti qulqullaawee makiinaan sun argamee achirraa ilaa ammatti bakka takkaa walii qindaawee hin fe'amne wal duraa duuba tokkoon akkana mul'achaa jira gursum ammoo alhamdulillah rabbi nu gargaaree gursumiif ramadame harar seenee harar bule jechuudha nuti yoo rabbi fedhe waan nama gara nama 800 jechuudha duraan gara nama 1,000 ramadamee ture san boodara dhaqqabsiifna jennee gara nama 800 ruuzaa fi maal jettaniin daakuu fi zeeta yoo rabbi fedhe boru gursumirratti qoonna jenneeti anilleen sababaa sanii dirdhawaa bulee boru ganama achirratti mul'achuu deemna jechuudha yoo ajajaan godhan malee daakamtee lafa turuun taatu akkanuma dhufanii fe'atuun nama dhibaa ajajuu qabda dura buutee hammanan fedhaa kintaala hammanan fedha jettee ajajuu qabda oowwituma daakamte san fudhattee akka deemtu jechuudha sababaa kanaatu waa xiqqoo booda nu aansee maqaa harargee bahaa dhaga'uu dhabdanii jechuudha duuba mixaaxa howwaa qaceelloon na dhageeffatu mixaaxa howwaa karaa jirraa boru gursumirraa eegallaa insha Allah makiinaan karatti hafe sun gaafa nuu seene fadisii fi mayyuu mulluqqe ilaa qumbii jala kan akkasitti
haga taifit achi waliin tuyin ajechuu taifee waliin tu khaleessa burqaadin tun sun xiqqoo malee gara waabee achiin anniyyaa walitti dhaabbata akka gaarii deemaa jirtanii ammallee karaa adda addarraa hawaasni keenya khalee fi ar'a jidduutti guyyaa ar'aa jidduutti galii walis sassaabamte baay'een seenaa jirti marsaa duraa tana daf goonee marsaa lammaffatti dabarra jechuudha marsaa duraa tana daf goonee marsaa lammaffatti dabarra jechuudha maallaqa duniyarraa xarafa teessanii hojjettan asiin afrikaa xarafa hunda debub afrikaa keep town warra jiru anaatu ganda san dhaqee beeka yoggaa bahara tokko ziyaaruuf achi keep town kanneen kana kanaadas dabalatee obboleeyyan keenya karaa adda addaatiin wanni keessan nu bira dhufaa jira yoo rabbi fedhe namni waa nutti ergitan maqaa garee teessanii maqaa waldaya yoo ta'es waldaya keessanii afooshaa yoo ta'es maqaa afooshaa teessanii dhuunfaa yoo ta'es maqaa dhuunfaa namni waa nutti erge maqoota kana nu ergee hoggaa horii kana qoonnullee maqaa keessan katabnee irra maxxansinee karaa dheeraa kana adaamarraa kaafnee ilaa bakka qoodinsatti akkasitti ummannillee rabbi isinii kadhachaa mul'ifnee guyyaa adiitti horii keessan amaanaa achiin geenya jechuudha. Waa takka illee narraa yaadinaa horiin isin baaftan bakka hunda inshaallah dhaqqabuuf taa'a akkasitti naa hubadhaa jechuu barbaada hawaasa kiyya rabbi barakaa isin keessatti haa godhu hedduu ani yoggaa dhaqee ummata san keessa dhaabbadhee daabboo firii 3,000 fuudhee wajji deeme namni horii ummata keenya san nama 1,000 nuti qabannee deemne gargaarsaa keessaa waldaya bareentuma xabbo horii dura nu bira ga'e san ana bira dhufe horiin suni ammas hangi tokko hafee jira kan Harargee bahatti dabaluudhaaf deemu horiin suni dura horii nu bira ga'e waan ta'eef dafnee hojiitti hiinee guyyaa kalee horii san qoodaa oole ruuzaa fi waan kennine sanirra daabboo 3,000 ummatatti hirreessanitti qomalee irra nu gammachiise maaliif ammuma nurraa fuudhanii ammuma nyaatanii bishaan irra dhugan duuba wallaahi hedduu garaa nama nyaata duuba daabboo achitti afaan kaayaa jirtan xarafa duniyaa sanii hojjettanii achitti ummata keessan nyaachiftan taifeen tun xiqqoo malee waabeetti dhiyaatti duuba lafa sanitti ummata keessan nyaachiftan jazaatana rabbiin hin irraanfatu beeka wamaa kaana rabbuka nasiyyaa rabbiin keenya abadan jazaatana hin irraanfatu duuba tolina waan kanaa inshaallah sadaqaa irra kennattan tana kennaa irra kennattan tana beelawaa beela baaftan rakkataa rakkoo baaftan tana inshaallah jiruu teessan ta fuulduraa keessatti maatii teessan keessatti bultii keessatti hawaasummaa keessatti diin keessatti bu'aa isiidhaa agartan odoo aakhiraan geenye jechuudha osoo aakhiraan geenye duniyaa irratti bu'aa isii agartan jechuudha inshaallah baay'ilama rabbiiti rabbi subhaanahu wa ta'ala ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ورّه ريساني ربي يتخنه ربين همتو قياك يا ما جلا نجا إسان باسه قمتشو في خنان إسان سمتي أكنما إلي نما سمتوتي ربي قمتشون إسان سمتي جا ربين قرآن تجيجول ورّه ريساني ربي يكن أولئك أصحاب الميمنة جين ورّ مرقاجي أيام ربي هم قلت ربي براتي جيجول من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة نمني مسكينة قرى اللافس الدنيا آخرة ربي الإسرات لافس جاء نبي كين صلى الله عليه وسلم الرجالا هجيدا إدخال السرور على قلب مسلم قمتشو قلبي إسلام الرتي نقول جيدوبا قمتشو سنقوتا جزا ربي سنيا خفلو جيتشو برباد ربي إسني قبلي جرا دعاي تنهاجم سيسو بيخاتم اتدبال لمالي ربي إسني قبلي جرا درانو أكا قبلو باي لما سيني ربي كينيا سبحانه وتعالى حواسا خين نتي ملتون تين حركة حركة انفوني حركة تكون كننا جد ملتون بافني أما شعارة وانجا لوغون تين جلين تانا فودان حركة حركة خنان حركة تكو جد نمو خرا الدداتي يو فودس خران اتيم هلان اتيم بهو هلا تكا جدولا كوريت تتأمني كورين
أميرة قبدو وان كان هردو فاجر أكناني فودان هركا خنان هركا توكو جيجو وقافونو هركا فودو نمال هوري خان خراء الدادات أمو خران هلان اتين بافنو هلاتك والمرين إيساتو هفي إيساتو الرياكسة جاميتي خديمة مجيجو هلا في النت اتقافة مخون أمان ربي سبحانه وتعالى أكستي بيخو برباكسة جيجو وانين كأجيلو تسنيهم ودون نم تقولي تكون تاني وصو نم تقولي قلبيج أبسون تاني هوري يوغا قلچتن شوف نما كاميرا نما دراك أبي نما بوچسي هندت هوري إرغتن سن إسنو ما في أباسني ترى فتما نتي خيسن جردو ونن بريچي سن دابو هوري خنيتن اينيو تين كني بيخو برباچسة هورين كي اينيو بيرا سيني بيخو برباچسة ورنوتي أما وجين هجيت سيني يو أكا والديا تفرني والديا چايا جرا خالص وجي أولي وجي خنا أولي دو بعد ياسن غرين سانين وجي لأيتي وجي خنيني وانك أبن إسانيس فيدني مخينا لما روزا أچرتي ولين غوني وليك إنديسيني خنوما والغرغاري غوني والديا چايا سنيس نجرا توك لما دا والديا ملئس خاما irratti galii walis sassaabne khennaa jiru akkaawuntiin jira kanaa hundi dirree jirti keessa namaa rabbiitu beekaa waldayni kun amaanaa san bakkaan ga'e jennee waldayootatti amannurraay akka dhuunfatti akka namootatti yoo fudhanne amata gaafa ummanni keenya rakkate san nama sadii taanee nuti akkaawuntii takka waliin baafne maqaa kiyyaa irra jira Umar Ismaa'il nama jaan maqaan isaa irra jira Ashrafuddin Gurbaat dur janiin baaltok irratti هيدر عبد الرحمن جاني نما سدين كنام بافني حواسا خينيان تجاجلاتر اكاونتي سنيس نما هدوف كنينه اما اللي هورين إرتي سينه إرابها جرا جيچون اكا دنفتي نمون خينيا اتمان نتي والديا في مارو ليمي سمتي إرغنا بكان نوغي ورجيز خاكا برينتو مطبو بكان غي جرا وري حافلين نجرا ور استراليا تي في اوبليس خينيا شيخ أسد ربي أمري إسا هادريسو إسا في والديو نموتا بيرولي وري هورين إساني أنا الرسيني تجرى جيجول أكما ورى برينتمت أبوسان إسن غرسي ستين إن شاء الله هوري خيسان خنبرا سيني بكا إني اتباهي إسن أغرسي سيو ربي فدي إن شاء الله تعالى ديمي نتهندنو ونتلفانوف نمو ملامر اللي يو بيلباف نما كما تقرى بيلبافني خليسا غافة ديني أرسا كسوما يتي أولامي أرغي دي آخنا خيسا بروز غرسومي ببانا إن شاء الله نما دبا سديت بيلا بافنا جيتو يا ربي فدي إن شاء الله يروف جيتو خنا بودا مو ربي خينيا خدنا كتيلو تيواني دعاين وغوتا واني أما نتي خيني نتون أمتا سن ندروهم ستي جيتو رامي هرماننا أمتا مدلسو جيتو وبليين أفيتف أكبو جيتو سببانو تبكى جرورا سوسوني خنان ربي أمة سنيف رحمة نوغودا ربي الرحمة لسابال أخجيل أما هو قاد دول دينيزيا ريغت ودولو تقاليت نساسابنو يا رب روبا ندرا جيسي جنة ربي خناني روبني ندرا أكي روبي دوبا خلال ليه هو قال يا رب روبا نقلج بيتنا الراجل ربي خناني ساني واني مرتيسان أما ربي برخافي رحمة لإساني في قد أجنة كجيل سوسو إن أما سوسو أماجرو خنان جيجول خنافو أبسان دعاينو قدون جل ديما تكا حواسني خينيا قويا توربا يواو سدي قويا سقال يو فقاتي عرا قويا هما خنا خيستي بيتنا قفا خيسا ماليني غرا مليونو كل اشنيد إيهاتو بيار راوليك أبا بيجيجولا بيو ما قفا خيسا جيجولا خراء على بيا ألاتي خراء أداتين كدوفيس حسابا سا اسم بيسفنا يو ربين فري جيجولا بكا ما ليسون اتباعي في قويا حسابا والحسابنو gabaasaa isinii goona mootonni keenya isinii warritti gabaafnu jechuudha kanaafuu insha Allah anilleen kanuma hojiilleen naafin hayyamne isinuma akkuma isin horiin kun bakka ga'e jettanii irraa amantaniif jala bobba'ee gammoojjii sanii kaleessa godhee borullee jala deemuu deema insha Allah kanuma haalillee naafin mijaawin jechuudha taraa fuulduraa hunda qaaman bakka hunda nin dhaabbadha jechuullee yoonatti ulfaate gareen itti amanu harka khiyyaan bitee harka khiyyaan warna khaysan irratti maxxansee akkasitti bismillah jennee
geggeysine hanga horiin sun bakka ga'utti tattaaffii irratti hojjenna yoo rabbiin keenya fedhe inshaallah. Rabbi isin haa milkeessu hawaasa kiyya. Duniyaa fi akhiraa rabbi isin haa tolchu. Obboleessan keessan bira dhaabbatan rabbi isin bira haa dhaabbatu. Rabbi rakkoo isin haa baasu. Rakkoo cimtuu isinii jirtu keessaa rabbiin isin haa baasu. Kana rabbirraa isinii kadhadha. Naa galatoomaa akka gaariitti amrii keessan deemaa jira. Rabbi alaamanaan isin haa gammachiisu. Maatiin isin haa gammachiisu. Oollaan isin haa gammachiisu. Diinni rabbi isin haa gammachiisu. Waan nama rifachiisuu fi waan nama yaachisu takkallee rabbiin duniyaa keetti isin agarsiisin. Akhiratti illee rabbi isin agarsiisin. Maatirraa isin haa gammachiisu. Ilmaanirraa isin haa gammachiisu. Bultirraa isin haa gammachiisu. Summii adda addaa ta ilmaan namaa tuyxu. Summii adda addaa ta maatii namaa tuyxu. Summii adda addaa ka hawaasummaa namaa diidu. Jalaa rabbi isin haa baasu. Dallawa isaa rabbi isinitti haa jaaru. Rabbi irraa isinii kadhadha.